dobro, nek me pitaju možda kao u seksu, ja moram rastumačiti Bog te stvori. Kad sam ja doživio da vidiš, to su sve. To je strašno kad si ti doživio, kad te naguzil neko. Nisam neka, veli, znaš kad sam čital, Željko, najme zajebavati. Čitao sam u novinama, baš lijepo unutra, veli, da ženska mora prirodno svršavati. Sad si ja mislim, pa kako to pisno matra? Veli, mora, onda se ona čisti, jer znaš od kud ide svršotina, makar si ti pametan čovjek, a nisam ni ja bedan. Svršotina ti ide od zgor, lepo kad deneš pimpeka u pičkicu unutra i onda ti svršotina ide po kičme i na pimpeka ide van. Taki i ženske unutra na pičkicu van. I to se mora prirodno, makar ima 80 let. Drapiju i ne pitaj, Bog te stvori, drag. I tak, mora se malo čistiti, onda ti, što ti lijepo, ovo sam boli me noga, boli me kičma, a ti Bog hvat, joj sa žene, boli te sve, a je kad se lijepo drapio, a se čistiš, matina. Ne treba ti ni kolačov, ni pizde, pa se matra. Dobro, imaš telefon? Kaj nije dobro? Otvoreno govorim, kaj? Da, otvoreno govorim, ima telefon, alo?